ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиҳо хубай духтаракҳои хушрӯ. Ҷои дуюми халифашоп омадем, магазини дуюми халифашоп омадагем. Хостум шумода нишон дитем буракҳои нав овардаган. Марҳамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза мешава. Рияди магазинҳои шишагӣ подвал нигоҳ кунед. Подвалш инам дуюм магазина. Ина плакатшон духтаракҳо ҳамаш борошон бори Дубай. Ассалом Фарзона саза назен. Фаҳмидам борои новинка дорен. Борои новинка овардем. Беҳад шарфои хушрӯ ручная работа, нигоҳ кунед шарфомон, румоломон ҳамаш новинка духтаракҳо, ҳамаш дасти якум ай бренди халифашоп ай. Ҳамаи намуд шарфо дорем, нигоҳ кунед шарфои амбрера бинед духтаракҳо, амбреҳои ки дутарафанку ё ҳамо амбреон ҳам дождикша дорем духтаракҳо, ҳам не хеле гилакша дорем, любой намуди амбреҳоя дорем. Ҳамаи нархомон ба хотире ки ин магазини румолоро нав кардем, аксияҳои беҳтарин барои клиентои тридочинки. Тамошобинони азиз, ҳар он чизе ки мебинен бори Дубай халифашоп аллакай чанд бошид ма шумода навор гирифта тавсия метиҳам. Медонен ки бренди хучонай бори хучонай нархо дастрасай марҳамат дона мегирен, оптови мегирен, метавонен муроҷиатшон бикунен. Рақамашон аст дар рӯи экран. Муроҷиат кунен. Аз тамоми намуди ҳамино ҳам дона доран, ҳам оптови. Беҳтарин вариантҳоя бинен. Бовар кунен нархошон намиқ арзон то начанд сум сар мешава? 70 сомон шарфҳои Дубай аз 70 сомон, неми шарфҳои фасон аз 70 сомон сар мешавад. Духтаракҳо марҳамат биёен. Омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. Ҷа румолоям аст, ҳама чӣ доранд охи. Румолакҳои ҳамаш хушрӯз, фақат румолои чоркунҷа модни шидагия кӯ намё ҳамаи намудаш барои нами духтаракҳо шумоай. Материалша бинен чӣ хушрӯай духтаракҳо. Фасонай борошон аҷоибот хушрӯай духтаро. Ҳама тренд шидагия, ҳама тигра мепурса. Иёрам ҳамаш борои оригинали Дубай духтаракҳо. Марҳамат баъдан ай вишифкадороям омадаям. Қахшрӯан ино марҳамат ва иёра бинен духтаро. Ин моҳҳо ҳозимо даштагиан. Оя бор печонен. Ина духтаро ҳози нишон метем. Бинен. Ина марҳамат беҳад фасонакай аҷоибот барои модаротон мегирен, барои худтон мегирен. Беҳадам варианти фасони хушрӯ бо нархи дастрас. Донаям доран, оптови доран. Оптовиш чандай, донаш чандай мина? Ира оптовиш 80 сомон, 75 Аҳа. Донаш 120. Ва дидена духтарако 75 сомон оптовишай. Дона бошад 120 сомон. Ина нархи беҳтарин. Кадомиш дар корайтона интихоб кунен ку дар равакак доставкатон мекунанд. Духтаракҳои хушрӯ, шарфое ки 150 сомон буд, оптовиш 80-85 сомон шидагай. Марҳамат халифашоп биёен, леки дона даям ку ино арзон кардагиан. 120-130 сомона. Марҳамат касседа дар корай ҳатман шарфои фасони Дубай гирифтанӣ бошен. ҳатман халифашоп биёен. Интихоба бинен, охи иҷара бинен духтаро чихо бисёрай. Беҳад вариант бисёр доранд духтаро. Шумо медонен ку ино бори хучонай дасти аввалай бренди хучонай нархои дастрастаринай. Ина барои савдо мегирен, барои худтон мегирен духтаро. ҳатман халифашоп биёен. Ин магазини дуюмшон ай вай магазиншон ма шумо да пешниҳод карда будам. Ана ин магазини дуюмшон дар тарафи Тилло бозор кушода шудаги ай. Байни 6-ум 7-ум дарвозара подвалш. Рияди магазинҳои шишагӣ духтаро нигоҳ кунед. Ҳама чӣ ҳаст. Фарзона гуфтанд бори новинка омадай. Ира бинен духтаро. Аксияҳои беҳтарин дар магазини халифашоп ба хотире ки борон наомадагар ай тамом бозор фарқ мекунад. 250 сомон кати доставкаш духтаро. И хеле вариант дар ягон ҷо. Ина духтарако дидена фасониша диден чихо хушрӯчан ҳамаш кори дасти рафтаги ай сангчои оригинал. Марҳамат 250 сомона ҳамаги 250 сомон доставкаш бепул. Духтарако интихоб кунен. Леки касе ки мебиёя ку ино бо доставка касе мебиёя духтаро ино бо арзон мешава. Леки агар доставка хоҳен 250 сомон ай доставкаш бепул. Марҳамат духтаро интихоб кунен дар авакак шумо да доставка мекунанд. Касе ки арзон мехоҳад духтаракои на шлёпкаи 80 сомонарам овардагиан ё бори гуанжуан сифаташон хубай духтаракои нигоҳ кунед. Ана инош бошад 160 сомон духтаракои хушрӯ ёзи тренд шудаги ҳама ира медонад.
اینا همش وریانت های بهترین با نرخ دسترس در خلیفه شغله که همی پشلکوشون یک تا بگیرن دخترها پشیمون نمیشن رحمت میگن ایرا بینن چه خوش روی نرخ که نرخی شک منه 250 سومن دستف که بپو مولی دوبای اوریجینالش فرزانه خودش رفته یک تا به یک تا گلچین کرده آورده گای فرزانه همین دوخی دوبای است که یفتنش قین شده اوریجینالش هم رفتی دوخی هم نآوردی یک بار آوردم برای چنین دوخی های دست یکم از دوبای آوردگی نگاه کنین تماشا کنین نشان کنین تا تونده با نرخ دسترس دخترها نگاه کنین همه نمود دوخی هم در خلیفه شاپ آمدگی این از 80 سومونه سر کرده تا 150 سومن از 150 سومن تا 650 سومن را هسته مرحمت اینا دوخی های برندی گفتی گپا ها برندی دخترها یا ربنن چه خوشی اینا دوخی های ترند لگه ای ربنن چه اورم به حد دوخی های خوبه نرخ چه خیلی دسترسه دسترس نرخ دبی بله نرخ دبی به حد اینا دخترها دیزادرانش هم است لاسیونش هم است گلش هم است خلاص چیزی که میگیرین ماسک هست دخترها وازلین هست لاسیون برای تنه هست همش برای شما تمام خوشبویی ها را از انمی خلیفه شاپ میتونن با نرخ دسترس خریداری کنین بازار کاروان زنگ زنین دستفکتون یا برعکس روغتون پراکت فهمونین کاروان بین ششم هفتم دروازه پدول دست چپ از طرف تیلا بازار میشه پدول مغازه اومده که میفروین ما را میبینین اینا دخترکو بیاین باور کنین چخیلی میدونن شرف و پای افزال و همه چی دارن نرخشون دسترسه اینا دو خیار هم همین نرخ که چشم آوردگن توفه میگیرن برای خودتون میگیرن وریانت های بهترین خلیفه شاپ ده هست